Itay ka di pahingagur uray ka dito ruar, pare gardaw. Wan, itay pay paray. Nagbayag kantumat paray. Wala, danas ka niya agliba sa kita sa hawak, pare. Sigurado adin nakpalubusan o makita nakmanay. Anya nga iti naramid mo paray. Kalpasan ti pandangan me, nagdiretso akiti butega, pare. Tamuda maturog ako. Naimbag man ta na irwar mo ti motor mo. Ay, siyempre inturon ko. Tano pa andarag iti paraangan me. Sigurado ang makariing ti aginap, pare. Wan matkit di May mayat no iti adayo pandaram. Tapno saan amang ti kabalay mo, ti ungor na paray. Nakaturog ka din, nanang. Saan pa? Siya ron anak ko. Lukatamlatan tiri daw. Anya ti masapul mo, anak ko. Nakitam ka din o sa dino tinakaykargaan ti suwing kit ko, nanang. Agdait ka, katrabiain. Hawan, nanang. Sa anak ngamin ang makaturog. Iso na panunot ko ti agdait. Adda ija bodega. Indulin ko payla ang ijay, tanabayag mo't adi mo inus-usar. Mapan mula ang alaan ijay no kasapulam. Lukatam tidaan akabin ay tanakaw. Tunyo lakay. Lukatam man tiri daw, tadalabit alaag. Tunyo! Mangmangagnak ka de. Ay, naglukod na itatao. Di mat sumumbat. Tunyo! Luktam tiri daw, tadalaag kunak. Ang mukasan ka pa nakaturog, tanakaon mati silaw. Ay nawa, talaga asan asumumbat ti loko. Tunyo! Talaga kadyadi mo kaya taluktan, Nangidulinan nyo iti susi ti bodega, nanang. Adda iti salas. Ay nawa, awan ijay, nanang, kinitak itay. Amangan no innalan nila kay mo Naglaingan day diyang tao. An-anwam ti susi aya. Di namot nga minluktan kiri daw, nanang. Awan ka din ti duplicate yo. Adda ti may nga indulin ko iti drawer iti silid kaw. Namjak mo no adda pa'y ijay. Buludak man bit, nanang. Sana siya ti kalabanan day taton nyo. Tanapodot pa'y laang ti ulok. Gapo iti inaramid na idinaminsan nga aldaw. Day tala agmut motor tininto na rin na. Amangan no nakaturo ganak kaw. Di mon disturbon. Nakaturog anak kaon ti silaw, nanang. Naimbaglaangan tadda ti susi ni nanang. Malukatakmat langan to'y bodega. Agsagana talaga day taton nyo. Aday ta, nalukatakmat langan. Ay nawaw. Naglaing. Naglaing nga talaga day tatao. Ay, kontrol man mo taniwat mo anak ko. Nanang, umay katakitaam ti kalukwan day dya amanugang nyo. Ay nawaw. Awan mo't gayam nito nyo dito'y bodega. Inala na kano matipungan ken ules na. Tamaturog kano dito'y bodega. Ngam awan mat. Naglibas man nga tantiloko. Agraman motor na. Awanan, nanang. Ay nawaw. Kasano nga awan anak ko. Awan mo't tinangag ko nga ungor ti motor itay. Uray siyak, nanang. Diyak nangag ti ungor day ta motor. Amangan no binagkat na. Wano induron na iso asaan ta na nga ganak ka. No maipapan iti motor ken paspasyar. Apo, talagang adda pamuspusan na, nanang. Sipod gimatang iti motor. Kumkumpormi mo ti papapanan na. Uray rabi rumwarlat ta. Saan lang nga day ta, nanang? Nasursuro na pa yun ti aglibas ken agulbud kanyak idi nakagatang iti motor na. Pag-service mi kunana. Ngam saan mat? Ta service da iti kumpare na no dumayo da ang makiinom.
Nariknam ka din, no? Anya nga oras asimmang patday ta atonyo idirabiin, nanang. Adda ka din ti motor na, anak ka. Adda, nanang. Adda moten iti sigud a pangiparparadaan na. Ay, naimas ti turog ko idirabi anak ko. Uray siya nga rod, nanang. Jack narik na. May bagang bigat yun, Ana. Sa dino tinapanam idirabi si katonyo? Anya, sa anak arim mo rin dirabi bakit? Kano na imas ni turog ko iti bodega? Ay nawaw! Di kan agulbod! Talino katak ti bodega idirabi kat awan ka anakitak. Si kakit di mo bakit? Tis-tistingan naksamo manay. Duha kami kanina ng anak akita nga awan ka iti bodega. Awan matlaeng ti motor iti sigud apang iparparadaam. Iso nga uray aglibak ka. Ammo milat tanuan niya ti pudno, tunyaw. Ay, kuha na nang. Ni Parigardo ngamin. Apay, in-text namanan arumwar kayo. Naimbag pa'y tasugsog akong parim tadanggam. Ngam no siyak, ay apo, nagado arason mo. Pugtuak no apay anapudot ti ulo, Mari Sharon. Ay na, Mari, talaga asakit ti ulo day jaton nyo. Nakitak ida idirabi Mari. Iti asidag ni api na andar dakin ni Gardo ti motor na. Talaga nalaing day dya tao. Iti adayo a pinaandar da ti motor iso asaan mi anang nag-arimwarda, Mare. I-text ka ko maidirabi ngam awan mat ngamin load ko. Ay, naulawan nila kay mo iti motor-motor, Mare. Eh, day tangarod ti parikot ko, Mare. Day taagmot motor ken agpaspasyar matentin into narenda iti sulisog a kumpari na. No ag-text ni kumpari na, mapan matadagos. Kaslan ni Gardo matenti asawa na, Mare. Mabit man lang, Gardo. Agsarita tamampay. Adda ka diti baga Mari Sharon. Sa dino tinapanan niyo iti asawak idi na minsan arabi ah? Ay nawaw. Jack amaw maray. Sana siyak ti kadua nila kay mo arimuar. Di ka naglibak. Tanangag ni Mari Elena a pinaandaryo ti motor nila kay ko iti asidagda. Nakita na kayo, pay. Ni pariton nyo langan ti pagsalod-sodam maray. Sa dino tinapanan niyo unak. Ni pariton nyo latan ti kasarita maray. Jack kayat ti gulaw. Itulod nakto ija palingken ton madamdamaton nyo. Anya taramida mi dyan, Sharon. Ay nawa, saludsudang pailaang. Anya pa'y kumangay. Mapan ko ila ko to'y basit anatang nga inapit ko ah. Agpalingki akmatlaang. Sa payag mulak ko maita, bakit? No ibagak nga itulod na, kanayon ka abisi. Kunak man no pang service ta motor mo ako nam. Alawanan. Itulod ka inton madamdama. Magsubliak itong madadagos ha. Sa kantumanan sukunan, lumalpas taramidam. Ta sigurado ang maurasan ka manin ijay. Nagadumat a reklamom. No saan ko nga ila ko to'y natang, awanan ah. Awan may gatang iti bagas. Well, wala lang aruday. Itulog ka. Di ka na agungay. Nasaya at man, tamayat nito nyo amang ituludkan ka, Sharon, anak ka. Kapilitan na nanang. Gimatang pailaang iti motor na, no saan matgayam amausan. Sa bagay, anya nga iti ilutok a pangaldawan tayaw, anak ka. Di kay agluto nanang. Gumatang aktulaang ng itilitsyon manok. Ay na, imbes nga igatang mo iti litsyon manok, igatang mo laangan iti bagas, anak ka. Tapno makaraman tayo mat iti naimas nanang. Sige, sika ti makaamaw, anak ka. Agawaan nyo Anyat orasan. Adupay lang na naskin nga ramidan. Wan! Umayan! Di ka man makaurura yan. Amom akasarsaritak ni nanang, bugkaw ka paila nga, bugkaw dita. Atay ta, nadiskarga amin anatag. Sikamot din ti makamon Sharon bakit ha? Di naktulungan amang bagkat to nyo. Agdardarang sa ngaron. Ipakumboy mo kailangan Ay nawaw, Naibagak matkin ka nga agmula ak ita. mano nga iktarya ti mula am aya.
Nasken ang makamulak itabakit tani. Naladawin. Naladaw kaday ta agmut-motor ken agpaspasyar ti arami dio iti kumparem. Inakon bakit? Umay naktusukunan into na alas 12 Wen. Di mo manen liplipatan, nalawag ka de. Wen ko na lang arutan. Sana katulang tapno ulit-ulitan. Nyak na ya. Hello, pare Gardo. Busy ka dita, pare. Atak dito garden pare. Madamang agmulmulak. Apay ka de? At ako matipapananta, pare. Sa dino pare? Kasangay ti anak ni pare, idi di tamyanan, pare. Ay kat mapanta ka pare. O sarinta ti motor ko. Adupay samit ti mulaan, pare. Basit langan. Dumagasak to ditayan mo inton matandama. Kalpasan ti panagmula. Urayan ka nga rod dito, eh. Itay-pay nga awagak day taton nyo. Awan man lati ko na nasumbatan na. Kanyat orasan. Itay-pay nga uray da tao dito'y palengke. Tama nga, men. Sikat tinatan-awak ang nakatakder, Mari Sharon. Oh, nakapalingki ka ka din. Ay, wan amare, nalpasan, itay-pay. Or-urayak lang nila kay ko. Tanagtulagan mi asukunan nak dito'y. Kano limabas dakin ni Gardo iti paraangan mi itay, Mare. Nakamotor damat ang nagpaamyanan. Anya? Diyak lang ang amaw no sa dino ti papananda. Ay, nawaw. Nag-tricycle kalatnan, Mare. Pinaguro-uray na kumanan iti awan. Naimbag pa'y day ta kumpari na. Amangan no inimbitar manen ni Gardo, kat napandamanen na ki-birthday. Ay, no, tunyo aya. Kasaritam to nila kay mo, Mare. Saanan? Ni Gardo kan ti motor na latan ti asawaan na. Saan amakarik na dagita tao? Kasta dalangan na kanayon. Kunak man, no sinukon na ka ti asawam, Sharon, na nakaw. Pinagururay na iti awan ija palingki nanang. Ay, sa dino nga ron tinapanan na ngay. Nagdigos itay sakbay arimwar. Kadwa naman ang ti kumpare na ananang. Kumpare can be you first before asawa. Kasta ti mindset na nanang. Anya? Nagpaamyanan da kanukat kuna ni Mari Elena. Isumanon tinangusaran na iti motor. Imbes asukunan na ka. Ti kumpare na kan ti motor na langan ti asawaan na nanang. Makapauma ti lalaki asakit ti ulo lang ti ipapaay na. Manipod ita, awanan bibiyang ko iti day taton nyo. Saanan anapudot ti ulom ita, Mari Sharon? Ay saanan Mare? Jakon istresan ti bagik iti day taton nyo. Ay nawaw, kasano nga rood, Mare? Ay jakon paganano Mare? Yan tangay ar-aramiden na matikay kayat na. Palubusak latan Mare. Ngam di na namnamaan nga ilutwak wano ilabaak. Mayat day taan na panunot mo, Mare. Saan kumatan nga itimplaan iti kapena? Ibagam tani kumpare na ti agtimpla iti kape na. Mangiluto iti kanin na, kan mangilaba iti mureng na, Mare. Ay, kasta talaga ti pampanunutek Mare. Ni kumpare na akanayon ti iyang kas na iti motor na. Ita, makita Mare. Napatpatag ti kumpare na nga misyak nga asawa na. Agsangit to asigurado nila kay mo, Mare. Oray agsangit iti dara Mare. Naibusan ti pasensyak kan kwa na. Ni kumpare na latan at asawaan na. Itaman pa asan nakasinirmunan ni bakit ko nanang. Ay, jak mo akin ni bakit mo. Ay nawaw. At dan samot mati akin na. Nauma siguron kan kato nyo. Kasano, pinagururay mo ijay palingkay di kalman. Ni pare Gardon tumag amin. Nagpauray. Iso adya ako nasukon ni bakit ko. Dayta, ti kumparim akanayon tiyang kas mo iti motor mo. Manmanula ang amakitak ani bakit mo tinakaangkas. Namnamin sanla ang samag. Ah.
Apay, pagsilsilusan ka din ni Sharon ti kumparet na na. Ay, diyan ka mo Apay ngay bakit? Naglaba ka. Nga murang yulaang mat kininanang tiin labang. Apay, ada reklamo masika Tonyo. Ay nawaw. Apay mo takastan bakit? Di naklaro din intimplahan iti kapik itay. Agpatimpla ka ni kumpare magardua. Ay nawaw. Apay kumamag ka adda ka man. Manipod ita. Di mo namnamaan nga ilotwan, ilabaan, kan itimplaan ka iti kapem. Ni bakit man? Ni kumpare mlatan ti asawaam. Mabalin ayamot ka lalaki ni Parigardo. Kano isumat ti boss mo? No ibaga na nga adda papanan niyo, mapan ka mat adagos. Iso ti number 1 nga iyang angkas mo iti motor mo. Ay nawaw. Kas kumaidikal man. Ammom ang nagpalingkiak. Nagtulagan tapay asukunan na. Nga man niya tinaramid mo. Nagpaamyanan kayo kit di ka ni kumparem. Iso man ang tinangusaram iti motor mo. Di mo ramidon ti kastoy kanyak bakit? No kayat mo. Umakar ka matlangan iti ayan ni kumparem. Ah. Uray jay kan ngagnaad. Awan na sakit abakrang koton nyo. Ay nawaw. Apay akasta tilang ang pariton nyo. Nalabaga dagiti matam. Nagsangsangit kan samot. Sino matisan ang masakitan? Iti kasta mapaspasamak, Mari Elena. Anyat na pasama kaya. Ni Parigardo ka nun ti asawa. Kuna ni bakit ko. Ay nawa. Anyat din nakakatkatawa iti imbagak, Mare. Ay, nauma ni Mari Sharon. Si kanto mga min, imbes ani Mari Sharon ti yangkas mo iti motor mo ta iso ti asawam. Saan? Tani kumparim gardo mo ti number 1. Ay napari agbalbaliw kan. Ha? Gimatang kayo iti motor tapno adda ti pagservisyo. Saan atapno adda ti usarin nyo iti kumparim ngagpaspasyar. Asawa first nga min pare. Ay, nawaw! Dagiti kumalaang napatag-abanbanag ti priority tayo. Saan kat adagiti banbanag nga awan mat kaas-askan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Miguel! Miguel! Oh, sige magayam aliha. Apay ka di. Ay nawaw, apay ko nam kanyak, Miguel. Katuan. Apay ngamin ayang agtuk-tuk-tuk ka bigbiga. Apay ka di. Ada parikot. Ni, tasyak pa'y kitinti sa ludsodom itikas na. Adaak dito itapno singiran ka. Ha? Mano abula nun, adi ka nakabayad iti abang mo. Anya daytoy, pinus ko lan laangan iti ropa, kasta ka di ha, Miguel? Ay, pasensya ka na.
Ang pa ngaming kwarta kita. Amumay ta kaskaster ko lang iti trabaho. Ang mga lumabaling ngayon ton katapusan lang ti panagbayad ko iti abang aliya. Uhu, katapusan nga. Makauma day ta katapusan. Mano a katapusan tinapalabas. Ngam tunggal umayak awan ka. Naimbaglaangan tanaabutan ka pa'y ita. Intong katapusan tong arudan. Ikarik, itid ko adagos ti abang ko apaman ang makasweldo ak. Ha? Ay, awanan bibiyang ko. Nung kaano ti panagsweldo, Miguel. Tinasayaat, pumanaw kan itamot laang. Kat ibatim amin nga appliances mo. Bagik amin dagita. Anya, saan mo't ang nga mabalin ti kastali niya? Kahit anya nga ron ti kayat mo nga Kasano na ko maamabayada na laman? Kaya no talo abulan nun adi ka nakabayad iti abang mo. Agbayad ak tong arudin ton agsweldo ak. Ay, awanan ti ado pa'y asao, Miguel. No kunak a pumanaw kan. Tano di ka pa'y pumanaw, ipabarangay kan. Apo! Apo! Yaha! Ada ka di tao ditoy? Apo! Sino ka? Ay, hello, madam. Nakita nga minti nakapaskili Jerwar arom for rent. Amangan no ba kantipay day jay? Agbirbiro ka nga miniti mabalin ko apagabangan. Asidiglahin nga min dito iti pagtrabahuak. Sigurado ka nga da pagbayad mo? Ay, na wow! Siyempre, madam. Agbiro kak ayamet iti pagabangak no awan pagbayad ko. Ay nga ti trabahom? Ah, ni madam mat. Agtrabaho ak iti parlor nga asidad ditoy, madam. Naglaingak ngagpukis. Kasta? When? Kayat mo ti agabang dito Ay, when, madam? No ibagak at 2 months advance kan 3 months deposit ada pagbayad mo. Ha? Ay, when, madam? Ada pagbayad ko? Good. Nalakakamot gaya makasarsarita. Ay, siyempre, madam. Mala, umunog ka. Ah, me? In? Come in? Tulang ka ka di. Ah? Ay, saan madam? Sige. I will come in. Thank you. Ay, wow. Nagpintas mitin ti balay mo, madam. Talaga gayam apaabangan ti style na ditoy. Nakapinpintas. Of course. Kaslamat lang kanyak ati kinapintas na. Ah, si kamat, madam. Nalaing kagayam mit amang raba kanya, madam. Feeling close? Ah, slight lang. Kas itinakunak itay 2 months advance, 3 months deposit. Apag husno, kapampanaw lang ti may sa aborder ko. Ti kayat ko, ket on time ti panagbayad mo, ha? Tano saan, ang mga nupapanawon ka di na oras, nawatam? Ay, aywan, madam. No problem. Damit kit pagbayad ko. Sige. Di taabanda ti kwartom. Ingka kitaanan no magustuam. Angam na amin akagawaan di taket kukwa. Di mo mabalin apakibyangan. Di mo mabalin nga usaran. Okay. No kasta nga rod, iwar mo amin dagiti kagawaam di taonag. No jakmet mabali na pakibyangan. Iti kasta, saan na ka makabasol? Apay no si kanti mangirwar. Total, si kamot ti agabang. Anya nga tanudwata. Iti kasta, ada kaduwa kang madam. Total, kagawa amat amin tagita. Ay, nawaw. Anya ko maaga po akaduan ka. Kat si kangarod ti ibabaon ko. Saan, aya? Ah? Ay, wanan niya. Oh, sige. I'll go away, madam. Ay, nawaw. Apay nga da ka ditoy, Miguel. Ay, Aliyah. Umay ko alaan nagitidad do makagawaak. Ayan nga rod ti pagbayad mo iti 3 abulan nga abang mo. Iyag mo. Ha? Ay,
Awan pa nga intong katapusan to. Alaak lang di ti kagawaak. Iti kasta, adamo usarik asik. Ay, sana mabalin. Awan ti alaom kunak lang arudan. Ah. Apay, di ka makauawat, Miguel. Aliya, masang ka makanyak. Awan nga usarik may. Ginatang ko mo na kita. Kuko na kita. Isungad na nga karbagang ang mga ala. Sige, niipilit mo ti kayat mo. Awagak ni Kapitan. Ha? O, anya. Pumanaw kan, wano urayom adagiti barangay tanod ti mga lakan ka. Hi! Hello? Si kagayam ti kabarbaro a border? Wan, siyak nga rod. Border ka matlang ka ditoy, girl. Ah? Wan. Awan nga minan choice ko eh. Apay, adito'y pa'y tinapilim. Kat no nakangin-ngin ang agsinger ti landlady dito'y. Hay, naku namon, girl. Nakigtutak nga rod. Agas naman ta 2 months advance, 3 months deposit. Day tangarod kat. Kan amom ka di, ha? Nagalas ti ugali day dya landlady. No amom lang siguro, ang mga nudimon intuloy tinagabang dito'y. Oh, kasta aya? Wan, grabe. Amin amakmakan, amin akagawaan dito'y ako kwa dagiti border. Usarin na nga oray saan namat ako kwa. Talaga? Wan, Ay, niyamit na klase ti landlady dahit na. Kunak man no bak nang. Imbag man taman ano san ti kasta nga ugali na. kinapudno na. Awanan na talaga ti choice ko, girl. No ado lang ti kwartak, agbiro kak at talaga iti sabali a pagabanga. Anya nga minantay ko nam anagan mo itay. Nalipatak matan. Ah, kuha, siyak ni Marimar, madam. Ah, huwag gayam. Sorry ha, managlilipat ak naminon. Ah, siyak mat ni Aliyah. Ah, okay, madam. Aliyah. Aglaba ka di, Marimar. Kasi lamurang mat dagitig igam mo. Aywan, madam. Aglabaak man tani. Nornong matan timurang ko. Ang mga numabalin apakilabang matan dagiti murang ko. Anya? Ay, sana ba tasaan mat anarugit dagi jay. Siyak ti babaw niyong aglaba ka dagiti morang yo, madam. Ti amok metkit agab-abangak ditoy. Sana kakatulong. Si kamat. Makisuy-suyo aklaan mat, Marimar. Basit laang mat dagi jay. Kun may isa, basit laang mat day talabaam. Mamin ano mat laang ngay no isabay mon ti mangilaba ka dagiti murang ko. Ah, bilibak mo't iti kinalaing yung agyo, kanya madam. Okay lang matkit di, no di mo kayat alabaan. Ang amom ka di, amabalin ka apapanawan oray anyang oras akayat ko. Anya? Ay, saan madam? O, sige, sige. Isabay ko man lang ang dagiti murang mo. Ay, grabe data ang lady ta. Pinaglabanak kit din iti murang na. Saan lang nga data? Among kadya dinawat na ti kay lot-lotok lang nga adobo. Mga anak ko man nga minala na kit din ti sidag ko ma. Ay, maumaaksa. O, di ba? I told you, Sisi. Bayam, addan tumat aldaw na dayta nga Aliyah. Al-aliya ko nam Soron kon. Yak pala nang nangan ngam inala na kit din ti sidag ko ma. Uray siya, jak pa'y matnangan. Kayat mo ka dita mapantamangan ni Jerwar? Ilibre ka. Ay, wow! Sige, sige. Thank you, girl. Basta ikarim nga isu ka na yung ti pagsaritaan tawan. Ha? Tapno adaman mat pangirwarak iti suron ko iti dayja landlady. Ay, katuan Kayat ko day tagal. Siya kasama ti number 1 amarit di si Jay lugar mi. Anya? Agpada ta, girl. O, di ba? O sige, sige. Let it go. Later. Ag-shower ak labiit, okay?
Okay, magre-retouching din mo na akits, girl. Okay. See you later, Sisi. See you, Sisi. Marimar! Hoy, Marimar! Marimar! Pamit lang, madam. Agbado ak labiit. Ay, lukata mo na tiritaw. Unay katibayag mo. Anya nga minaya dayjay, madam. Diyak pa lang nakapilis ka tuktok kayo met atuktok. Oray lang madadahil ang tiri daw iti katutuktok yo. Ayawan, bibiyang ko, no di ka pa'y nakapulis ako nam. Di oray lamo-lamo ka, Arumar. Di importante kanyak inakit ti abang mo. Agbayad kan iti abang mo, Marimar. Anya? Anya bayad ti abang ti bagbagamet, madam? Kat no nag-advance akmet tiniti dua abulan, san ka di? Kun may saan pa'y nga itay ti pa nagbabayad Ne, apay, di mo ammo aya at ipatakaran dito ikat kinsenas katapusan ti panagbayad iti abang. Anya? Hala, itaklaan nga mo. Taitamlaang mat nga ibaga kas tagayam ti patakaram, madam. Kaslak matlagaya man agtrab-trabaho ditoy. Ta every sweldo ti panagbabayad iti abang. Kinsinas katapusan? Ay nawaw! Ay, basta, awanin ti adupay asa o Marimar. Itad mo ti bayad mo itaabulan, tapno saan ka nga ipabarangay. What? Anya, what, dita? Itad mo, wano pa panahon ka. Makapaasar at talaga na iya, Marimar. Makapaistat yawanan ba na bakla? No saan pa'y lang ang makabayad aging gaintan katapusan. Papanawakan at talaga. Buikit. Sabihin mo kaya yung toothbrush ko. Awan mat dito eh. Toothbrush ko dahi ta Anay ko! Anya ka mat Aliyah. Pati toothbrush ko usaram. Toothbrush mo daytoy? Toothbrush mo? Yucks! Makapaariyak ka mat Aliyah. Toothbrush mo gayam daytoy. Iti kasta kinalawat ingiwat mo. Apay no jay laangan brush ti lupot ti usaram. Talaga? Apay ngay ati toothbrush ko ti usaram. Apay, awan igatang mo. Igatangan nakman nga rod, no talaga ka matyaang. Ay nawaw. Ay nawaw ka dita. Ay nawaw mo't Anya ka mat Aliyah. Makapasurun ka mat. Makauma ka na talaga. Mabitlaang. T-shirt ko dayta insuot mo Sapay branded dayta. Apay ngadakin ka dayta. Daytoy? Daytoy ti bayad ti di mo pa nagbayad iti abang iti umno nga oras. Nawatam, Anya? Di ka agreklamo, no di mo kayat apapanawon ka. Ay na, makapasuron ka na talaga, Madam Aliyah. I'm fully charged for you. You know? What? You're fully charged to me? When? Makapasuron ka na talaga. Umakon ka. Ay na! Saan mo abangay ti Aliyah nagan? Tirumbang anagan mo kat Aliyah! Ay, mas asara kun at talaga iti landlady ta Marimar. Basit langan talaga apatula kun day jay nga Aliyah. Aya, agpadataala ni. Permiti suron ko kan kuana. Pagkibiyangan na amin nakagawaak. Naku namon Marimar. Ultimo toothbrush ko inusar na. Anya nga taaya ti kasayaatan nga ramiden ta. Ay, diyak mo. Basta masursuro na. Kasla kayat ko nga ikan iti pagnakman. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Umay ka, mapantay ti ayan na. Anya nga iti aramiden ta ijay. Basta kuyugan nak, takitaam na niya ti aramida.
titirumbangkan ka! Anay ko! Anay ko! Labas ka! Pumot na ni anay ko! Dahil ito'y matiparakin ka. Anay ko! Saan ka na maanusan? Iswasak pa'y apumanaw kami. Ipapas mi pa'y tungat mikin ka. Ay, anay! Taki maghanap mo! Anay ko! Anay ko! Wanan kayo itibain! Ipabarangay kayo iti kasting aramidan nyo kanya! Ay, ilan tayo mapaspasamak dito? Kung asino ka kita at tao, Ha? Sir Wilbert? nagkunakin ka nga agpaunag ka iti sa bali at tao dito balay ko. Ha? Aliyah! Sir... Balay mo, kunam? Wen! Saksaking kuko iti na ito balay. Apay nga da kayo dito unag ti balay ko. Ha? Kat no agam-abang kami dito'y sir. Kat ni Aliyah ti pangpangtidan mi iti bayad. Ti amumi kit iso ti akin kukwa dito'y abalay. Tay sumet ti kunana, sir. Anya. Ay, kasi ngamin, sir. Denggandak ko ang palawagak, Sir Wilbert. Anya ti kayat asawan da ito Aliyah. Inpaabang mo ti balay ko, kabayatan ti kaawaran ko, kasta ka din. Oo, sir. Extra income mo matlangan, sir. Sana yan. Ngamawan mo imbagbagam kanya. Wen, ngam itid ko matlaang matkada kayo tinakolektak akwarta manipod kada kwada, sir. Kaano pa yung inarabin mo ti kastoy, Aliyah? Kaano pa Ay, sir. Di lang matpimanaw hanapan ijay Canada. Nabiit lang mat, sir. Aliyah, ti kunakin ka bantayam ti balay ko. Pinagyan ka ditoy, tapno agbalin a caretaker. Saan kat at tapno pagbalin ang anegosyo ti balay ko. Ay, amin, Sir Wilbert. Pinagyan ka ditoy, tapno aglinis ka iti aglawlaw. Saan kat at tapno ipaabang mo ti balay ko. Ay, pasensya kan, sir. Sorry at talaga. Ikarik, saanan ang maulit. Talaga saan na maulit. Ngamin, manipod ita, nawayakan apumanaw dito'y balay ko. Ay, sana, sir, pangaasim. Di na kumamat papanawan dito'y balay mo. Sana nasaya tikas tang arabid mo, Aliyah. Pananggundaway tikas tang arabidam. Sorry ka din, sir. Sorry, Sir Wilbert. Sinayang mo ti panagtalik ko nga inted ko rin ka. Sinayang mo, Aliyah. Dagay, nailawan kayo mute na nagabang dito balay ko. Ituloy ulat ka. Aging gamal pas ti advance kin deposit nga intedyo kin ni Aliyah. Nawaya ba siguro dahil tagundaway? Tapno makabiro kayo iti pagkakaran nyo. Agyaman kami, Sir Wilbert. Thank you, Sir Wilbert. Imbaglangan taman nakaawat kayo. Mawanan nyaman na. Pasensya kayo na iti naramid ti caretaker ko. Awan matkit dit basol yo, sir. Dayjay nga Aliyah tinagbasol. Awanan ba dayjay a babae? Mananggundaway. Ayun gayam. Sa dinungay itanti ayan ni Aliyah, sir. Wan nga agpaiso, sir. Impabalod yo ka din? Agyaman gidi Tadyak impabarod ngagpaysa. Pinapanaw ko lang iti balay. Kasta ti rumbang iti dayja a babae. Kan makulong iti kasta agnakam kadagiti saan anasayat ngay nararamid na. Correct! Ay, nawaw! Di mo dadaalan, ti panagtalak ti tao ken ka. Tapno awan to, ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoitel. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
Dagitoy tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyan. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsaludsod ka pa'y kadagiti padam agardinero no anya ti rumbang nga i-sprem iti mulam anateng lakay. Ay nakaw, amok tiraramide, Lolita. May payatlat tamat no agkonsulta ka pa'y nga umuna lakay. Sapay nangin at ginatang mo nga i-sprem ang mga numasubraam tumanan. Wana tapos siguradong epektibo. Saan mo mabali na pa'y aklat na mapeste na itimula? Unay kamutan. Kat di ka agungat alakay. Suggestion ko laang matday jay. Makarengreng nga raw. Irwar ko man kahit di tibutas ka ta, grubata ka. Mabit lang ta siya kung timangirwar. Agawa ma, di ka buntong-muntog di tatanay. Anya turasan. Agasang manday dyan nga ini-spray nila kay mo itinateng amula na maray. Ay nawaw, apay ka di marimer na. Lima basak iti garden nyo itay. Kat nasubraan samot maray. Pinalagi pak itay agsapa mare. Ngam isupay kit di ti makaungat. Sayang ti kwartayo no kas jay maray. Sapay nangina ti chemical ita. Ay, anya ngay nga rod mare. Kat isumat ti ammo nila kay ko. No agsauak, ibaga nang agpakalaingak. Idi na minsan, sinubraan naman ng tiin niya buno na. Ay, jak amo man kanila kay ko mare. Di na kaya ti masuruan. Lugi kayong tunukas tamare. Masaysayang lang dagiti abono kan chemical. No sobra, saan mo't laang amakan ti mula? Da kayon tuman ti mangidiretso kan kwa na mare. Tano siya, awan dengdenggen na. Nakitam ka di ti garden da pare pedreng kan mare Lolita, Juan lakay. Wain bakit? Nasumbaran man ang tinyespray ti kumparik ang chemical. Anya nga rod ti aramidaw. Anya kumangay bakit? Ay kat kasaritam Ibagam, adi na sobraan ti chemical nga us-usaran na. Jay kumamot husto laang Nguraan naktukit din no kasta bakit? Malagip mo tayo nasubraan nga abono na iday. Day talaang, ang mga panunutan na mat nga agpakalaing ka. Naalam bakit? Nagsauak. Ang mga nusakitin naman ang tibagak. Dahil jay paya pari pedreng. Ay, kasano nga tadaytan? Isungawan mabatbati ti bayad tinatengda. Tama pan amin iti chemical ka nabuno. Kita ka mayat timod na. Pada sa kakasarita may papan iti day tabanag. Itiming ko lang. Sa dino tinagapwam pari pedreng, iti garden ka o pariwan. Kasla saan ka pa na makaisam pare? Apay ka day? Kasan umat ngamin pare? Natay lagi ti mula ka natag? Anya, kat no nag-spray ka kanumot iti kalman pare? Ay, nakamuno kasano na pasamak na jay. Ay nawaw, sayang bata pare? Ang mga nusubra ti inyo spray, isa naluto ti mulam. Marurudak ka ni bakit ko pare? Ha? Apay ni bakit mo? Nakaduntumat kami ti pagbaga na may papaniti pa nag-spray ti mulak. Iso ti malas pare. Sikakit limot pare. Ni bakit mo pa ilang mati papasulam? Sino kumapit ti daduma papasulam? Sumanauntumat ngamin. Pakibiyangan amin nga ramidag. Anya nga ita? Agmamalas kami lagit nga ruran. Asino ka no ti malas nga ibagbaga day tapid ring, Juan lakay? Ni kano bakit na? Ni Mari Lolita? Ay nawaw. Asino kumapay? Isulaang mati amok nga asawa ni Pedring. Anyat na pasama kaya.
Naluto ti mula daan nateng bakit. Anya? Kat ni Mari Lolita ti pampabasulan na. Iso kano ti malas. Ay, nagturod mo day tataon. Ni bakit na pa'y ti pabasulin na? Di na siguro manin maaklon a sobra ti spray na a chemical. Iso analuto tinateng amula na. Day, tama ti madi nga ugali ti kumpare. Pinatamaam kit di kuman Agrom day tatao. Ipasa na iti sabali at tao ti basol na. Anya a klase ti asawa day taapare pidreng. Ay nawaw, kunak man no agsibog kay tapidring lakay. Nagawid ka matadagos. Awanan, ti masibugan. Kasano nga awan, kat no kais isprim laang mat. Imposible ang napis ni amin. Natay da nga road. Ano pa lang ti sibukak ngayon, natay ba't amin na? Anya? Sika ti malas, bakit? Na, tasyak pa'y ti pabasulam? Una ata kung kontra amin nga raramidag. Makita mo na itang epekto ti aramid mo. Agmamalas tayo. Ay, unay kan? Naragsak ka mo't siguro na niya. Unay kamatan pidring? Asay numatidang nga maragsakan no kasta tinapasamak. Di ka managindi ti amorita, Lolita. Amo ka nabayagan ngay karkararag mo ang mapasamak ti kastoy. Jak amukan ka pidring. Ti ibagam kit day, naluto tamulam ta sinubra am ti kemikal. Agkape-kape Mari Lolita. Agyaman na ka, Marimer na. Ay na, talagang agburburat ti darak iti dayja apidring, Mare. Ay na Mare, no amom lang ang timbaga na kinilakay ko itay limabas dito'y balay. Anya man ang timbaga dayja a tao, Mare. Si kakano ti malas, Mare. Ay talaga, amat ha? Kasano asan amaluto tinatang amula na no sinubra naman ng ti chemical nga inusar na? Ay, amo pa'y iti asawa, Mare. Ipabasol na kin katibasol na mabalin mo't ngamin nga agsaludsod no saan asigurado iti aramidan na. At damot nila kay ko ang mabalin a pagsaludsodan na, Mare. Agpakalaing tumang ngamin, Mare. No anya ti amuna, iso ti aramidan na. Awan malugi kayo no kasta, Mare. Sayang ti kwartayo. Saan kayon sapay mo't anakabayad iti supplier yung? Kat, sa dino man ang ti papanam si kapidreng. Itayan ni nanang. Apay, anya ti aramida medjay. Anya kumapay. Mapanak bumulot iti kwarta. Manan? Anya nga rod ti maramida kat natayimot na iti mulak. Nasken nga mulak man na. Manon ti kwarta na sayang, ngam di ka pa'y malagnakam. Ay nawaw. Anya nga rod ti kayat mo. Saan ako nagmula? Inton ko nagreklamo kan tumanan no awan may gatang iti bagas. Saan akas ti kayat ko asawan? Pagadalam ko manda kita. No saan ka asigurado iti aramidam, agpasuro ka iti padam agardinero, tapno saan amasayang ti kwarta. Amom si Kalolita, talaga nga ginlaing ka. Isong agmamalas tayo takasta ka mag. Tangiwat mo ti makagapo no apay agmalmalas tayo ita. Agsauak mata. Saan amabalin nga urayak nga do ti masayang akwarta? Di ta ka man langan. Talaga siguro akastamon. Anya ti masapul mau, Pedreng anak kau. Mabalin ti umutang nanang. Ay nawaw, anom ti kwarta. Igatang ko iti imula mi anateng Na, agmula kayaw. Saan kayon sapay mo't anak kaapit anak kau? Awanan ti apitan mi nanang. Di mo ibaga at tinakaw damot ti mula yaw. Natay nga rod. Masurunak ngamin iti dayjay alulita. Kompleto man ti istoryam si Kapedreng. Saan ka maawatan? Kastoy ngamin nanang. Sakbay ang nag-spray ag. Nagaduas sao ni Lolita. Makarengrang. Hindi nalpas ti spray. Nagdiretso ka nagawin. Hindi agsubli akiti kabigatan na. Natayon na iti mulak. Anya? Amangan mo't no sinubra am ti chemical
Ay, nanang, talaga kit di ang agmalmalas kami. Malas na dyan, Lolita. Anay ko, uray kayong mo nanang. Sipatundak pa ibig. Mabinsan pa'y ngay bagam ti kasta. Saan lang asipat ni maramanam kanya? Kat pudnomat nanang. Ni Lolita ti magagapo no apin agmalmalas kami. Anya, kurang mo pa'y. Rinapido mo. Jak magustuhan dagit arum-rumar di tangiwat mau. Anya ngay nanang. Itayak pa nga gururay. Ang ka di may pabulit siya. Agsarita kami pa'y iti asawam. Talkin yung samat ni Lolita ng siyak nga anak yaw. Di ka man dagulit si Kapidreng. No saan da kapabuludan, awanan na. Saan kami na makamula. Awan tom ti kanan may. Kasna ko nakitayag. Agsarita kami pa'y nga umunakin ni bakit mau. Kaanon to nanang? Numawaya anak ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nukurang manen ti istoryam kanya. Kaya't ko lang ti makasigurada. Anya ngay, ada nabulod mo kaninana. Awanan ti bibiyang mo. Katagsaludsudak ata asawa nakot nga rod. Naawan intod na. Adla nga raw maramidam. Adamot basit akwartak dito eh. Ngamjak kaya't amasayang manon. Pangalam kumangay ti kwartam. Naa, tasikapay lang tinangato ti pride na dita. Kalpasan tinaramid mo. Di ka man sumanao. Namalas lang arunan ti tao. Karkarwan nyo pa'y mag. No kasta ka lang akanayon, no di mo denggan ti may bagbagaken ka, ay talaga nga agmalas ka pidreng. Asino nga minti nang ibaga asubram ti iisprem a kimikal? Kita man na. Ang mga no umay ni nanang kat kumpurmi man ang tipulpulong mukin kwa na. Da kayo mati lumabas iti paraangan may nanasimang. Mapanak man di tayan dalulita ken Pidreng mirna balasang ka. Aywan, kasarita yu dagiti agasawa, nana. Madamag ko man. Amangan kit de no amuyo ti husto a napasamak. Basol matlaang ni Pare Pedring, nana. Adda ka di pamanaknak mao mirna. Adda, nana, mabiit lang tay pakitakan ka ti pinicturak amula da. Ha? Oh, kita day ito, nana. Naluto ti mula daan nateng tanasobraan ti chemical. Jak pa ikit di amu no anya day ta chemical nga inusar ni Pare Pedring. Anya? Ti dakes ngamin kin ni Pare Pedring, di na kaya ti maisuro, nana. Uray agsaludsod to pa'y kat di na maaramid. Ay, isumat lagayam analuto ti mulada. Inton adadakes ama pasamak ni Mari Lolita ti pabasulen na. Ibaga na pa yan nga iso ti makagapo no apay nga agmalmalas da. Ay, talaga nga awan ti manaknakam day taak tao. Adda kayo matgayam nanang. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka, Lolita. Anya day tananang. Anya tinapasamak iti mulayo, aya. Naluto kanumat ko na ni Pidreng. Nakitak matlaang tiladawan nga impakita ti karubayaw. Naluto tanasobraan iti chemical nanang. Anya? Imbagak mat nga agpa-advise ni Pedring kadagiti pada na agardinero. Ngam di namat inaramid. Impagarup na siguro husto ti ammuna nanang. Basol na magayam ngam no agistorya si katidakas. Wen tasyak ka nung arod ti malas nanang. Talaga makagagkanyak de Pidreng. Sa dino ti ayan na, tagsarita kami man. Rimwarmat nanang. Jak amo ano sa dino man ang tinagturungan na. Saan mat nagpakada kanya. No kasta, adda ni nana si Mang itayan nyo, Pare Pedring. O pare, natanawa kita saan nagdiretso ak ti balayaw. Limabas ni nana si Mang dito'y itay, Juan Lakay. Di mo ka din nakita. Ha? Ay, saan mo't bagay?
Amangan no ijandar aramida, giswajak nakita. Nagsarita kaming tupay itay. Madanagan ako. Amangan no, pulong marin na dyan, lulita. San ba't siguro, pare? No, sakti sika, agpakumbabaak lang. Sika tinagkamali. Saan kayo ngagmalmalas? Nasobrahan lang ti chemical nga inusar mo. Isuan naluto ti mulayo. Imposible ya, pare. Posible ang mapasamak na ita. Iswa saan ka sigurado itar aramidem. Agsaludsud ka, karag iti padam agardinero. Iti kasta, matulungan na ka. Saan ka ta ti asawam ti pabasolem. Nasayat mo't tanagawid kan, Pedreng. Ay nawaw, kung naklakit din o nagawid kayo na lang. Dito ya ka maturaw, tapno makapagsarita ta. May papanitan niya. Planwan tayo anaimbag, dagiti rumbang aramidam. Anya? Wan, tamangan no palpak tumanon ti mulam. Sana nakasapulan na nang. Enton adada ka sa mapasamak, ibagam manan na malas ni bakat ma. Anya klase iti panagpampanunot ti adakan kaya si Kapidreng. Papulutan ak nga rudan iti kwarta na nang. Saan nga paunang ti siguro supplier ko. Ta sa anak pa yan nakabayad. Iso nga rod ngagsasarita tayaw, sakbay nga itad ko ti kwarta bulbuludam. Oo na. Pagadalam day ta, anak ko. Enton sumarunaw, agdamag ka, di ka agpakalaeng, ken numabalen, saan aday ta malas-malas ti sangkay bagam, nalawag. Oo na nang. Dumawat kan tumulaang iti pamakawan kinibakit mo. Pagyamanam tauray kasta ka, kat an-anusan na kanibakit mo, Pedreng, anak ko. No daddo masiguraw. Amang anoin sinanakan. Ay, nawaw! No nailawan ang nagkamali ka, agpakumbaba ka. Di mo ipasa iti padam a tao ti basol mo. No saan ka sigurado iti aramidam, agpasuro ka, tapno makaadal ka. Kan tapno saan ang masayang ti bannog ken kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.